Masa takang comments. Banta pampapali. Banta. Pampapali. Sige, go ahead. No, never. Hoy, next. Retang Bamban exclusive. Magramdam nila. Manalben nila. Oo. Pansang silin. Oo, karalman to napon. Kaya ako shoutout king kayi. Shoutout pala ri Kuya kong po at si Kumanal Bela king kabilang kwarto. Hi. Sumangit kwarto. Wow. Alright. Sumangit. Nino kuya mo? Terence. Paring Terence. Trident and Ate Marvic. Uy. Shoutout kay happy anniversary. Uy! Totoo! Ay, what a sad day. Anniversary yung ring eh. What a sad day. Oh my God, totoo. Lupang tuloy-tuloy yung kay kanini, video call po ta. Sad. Sagli. Sagli. Ay, alijog mo. May kipag-break ka kang bogey last year, mga April 23. Kalibiro mo. Bugi pa mo eh. Aray ka na ganun pa eh. Malari. Bugi pa mo. Bugi pa mo yan. Last April 23. Okay. Sorry. Comment guys. Ayan. Atin. Silin ka ka-break Atin pa mag-comment na din sa biyanda. Paputot-putot tamo. Thank you po kaya pa mag-report. Ito, Berto Bantog, syempre. Okay. At last, ikit ko mo rin ding idol ko. Lalo na ate Nika Ampoy Celine. Inika at Chine, pero Celine Aline. Diyos ko. Liwa ka, Berto. Brad. Liwa ka, Berto. Oy, kumusta kayo po ng Neteb Sami? Dakala salamat king good vibes sa BBAU. Dakala salamat Neteb. Benet yan muro ko nga BM eh. Yan muro ko nga BM ngayon eh. Wala na kayo pag-isa na kayo pera. So, habang ating kayo pang connection internet, apong gagala para devices mo po cellphone. Yun. Para kayo mag-live kami, sige. Okay. Let's move on. Ating nagiwa taas yan. Puto taas yan. Sira ko kaya. Sinegway ke. Kaya betay Adrian nga ni. Adrian po, nung nga ibalo, if you're joining right now, mag-obray po kayang hospital yan. Kaya JBL. Met nga karang administrative staff na ng JBL. Hila po handle to frontliners lang yan eh. And syempre, uling mag-handle lang frontliners, maliban kayang kailangan daing PPE, kailangan daing support, pamangan, etc. All the logistical stuff, all the medical stuff that comes with fighting this disease in COVID-19. Kailangan da naman ing kape. Yan. Speaking of kape, nung may nalbe kayo napun, pisa sabihan mi is ng Dalgona Coffee, the worldwide hit Dalgona Coffee na gagawan dangan karempi bale-bale dang ining quarantine. Karempi na lang mga niya. Wow. So, manyabat. Nika, manyabating Dalgona Coffee. Actually, ako balo. Ikit kaya mo kareng Instagram stories and recently naning country of origin na. Ali, kasi ewaring Dalgona Coffee Sagli. Coffee. Since minimbita tayo feeling ko, balo na yan. Balo na yan, AIDS. Halike. Nag-brace ko for an answer. Sa balo, may kikadya agad. May patalan ko kay lamesa. Paano na yung kita sa ko. Subukan. Ali, manula na kami. Manula kayo pa. Sige, Hans. Nanitang kaya ka. Nino, sorry. Hans. Sorry? Hey, Hans. Naning kaya ka? Anong hula mo? Bating Dalgona. Ba't siya ka rin Encantadja? Encantadja na. Sana ako eh. So, dapat yan ako. Wala mo feeling ko Korean niya. Dalgona, Korean nito eh. Dalgona? Kaya ako na minunabala ko Indian niya. Indian. Wala mo ba't yakin Korea? Dindam ko na before eh. Bali-balita. Ating niyang nagpasikat Koreano. Pero sabihan dali. Ay ako sigurado na. Siguro enlighten nakatambag yung AIDS can. Ay, wait lang. Ang galing. Please can Google na. May pag-Google. May pag-Google. Ayan, at yun maning kaya katamang coffee expert. Ito po, nung nga ibalo, i-AIDS,
coffee expert ya. Bayo kaya pumekat na din. Sasabihan ng Bruno, by the butilya titimplang kape. I-AIDS Anya, po inabi. kasi, eksperto yan, oh. So, po yung inabit mi banta mag-explain nung makanano ya talaga inuman ng kape. Uling na man magkape, taga na eh. Kakape kami mo, banta tingay pang Instagram. Pero AIDS, andyang yang dili kayong sulok magkape ya po yan. Ating camera wala. Makakaya. Makaswero yung kape. Ito. Di pa mo supply yung hospital Ay, niya. sagsag. Actually, Atin mong thinking. basan mabilis Bruns. na. Importante yan nila. Happy anniversary yan na kanong Ray kang Sedin. Oy, Chaya, happy anniversary. Naol. 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 Happy na anniversary pa. May katipid G, Ray. Swelo mo na, Ray. Nice one. Kaya pala happy na. Nakatipid si Ray. Mabata ka niya ni Gas na kayari na ni. Di ako niya kaya kayong hype ko bang account. Pwede tagen. Okay. Uy, tamo. Take it away, Eggs. Take it away. Okay, so I think kapag kain na kayo niya, Google. Yeah, so, kind of. Basta yun niya ka rin. Okay. So, Galdona coffee. Okay. Originally, straight kebit din eh. Kaya, Indian niya. Hamang yan? Wow, straight Indian niya. Na... Hindi ako talagang Koreano. Bala mo kaya, maknangin kaya ba sa benta? Technically, bala mo batirulya. Yung India. Oh, okay, okay. Technically, bala mo batirulya. Kay but, itang drink kita may serve yata kayang Macau. Kita may itong Korean actor, kaya bakal yung Keligyu. Kaya kung matanda ka rin Korean actor ni Park, katiyang Park yan. Or Park Kim or what? Or Jong Han, something. Sure, go katiyang Park yan. Kaya ba't niyang inom? Park. Dayo eh. Mr. Kim. Okay, sige. Kaya ba't niyang inom niya? May remind ka kitang dalgona. Which is a kind of, alam mo, dessert ya. Kayang Korea. Honeycomb na dessert. Mayum ya. So, bala mo, ating mag-remind kaya. Kitang lasang ita, kalupa na yan. Siguro bala mo, inuyat ka siguro ito o something. So, may uso na yung may uso. Kaya ba't pick up tayo kayang TikTok? Yung TikTok, kaya pa may ito yung maging platform na banta. Sumalbag yan eh. I see. Tignan mo na yan eh. Damn, TikTok. Napis sabihin tingin yung Dalgona Coffee. Itong 1 minute video. Wow. TikTok. So, dakala salamat kay TikTok pala na eh. Okay. Sige. Ingewami po. Kaya nga dong niya may disuras kayong bagya. Ginawa kayong kanya-kanya ming Dalgona Coffee. Ne? Unfortunately, alili kami mo. Na. Sibukan mi base ka ring papalood sa Facebook, YouTube nung naggewa da, ne? So, agli ko nang kitang ka na ako. Kunang nakita ka na ako. Nalang ingredients din. Ala ni kaya ka? Wala na. Seryoso? Ali, yan, AIDS, sige. Habang kakaya na yung Bruno itakaya. Habang ay kukunan ng Bruno itakaya, nano yung ingredients yung Dalgona? Dalgona Coffee. Simple mo rin yung ingredients na. Instant coffee. Instant dapat. And instant coffee, yes. Tamo. Halika mag-work nung retang grained na kain. Ay, retang buo-buong coffee. Retang brewed. What do you call them? Retang legit na coffee. Ali kasi kailangan kailangan. Dapat malagkit yun. So, ating yung scientific explanation is that the reason itang instant coffee niya mag-foam niya? Kasi ating yung sugar itang instant coffee. MS-tier yan malawat. Bakit mag-foam niya? Instant coffee meaning 3-in-1 coffee, man. Like 3-in-1, oo.
3-in-1. Pero nung gumamit ka rin natin, Nescafe na black yamo, kailangan Pure. maintindihan Ating ratio. Sugar. Di na miyang mayumo. Okay. Mayumo. Yes. Nagpa-foam kayo, itang kaya, itang mayumo. Palagay yun na nung Wow. nagpaka-viral kanini. Palagay yun. Kaya yun na nung TikTok. aside kitang kainip. I mean, Malagwayan gawan. malagwayang gawan. Itang saan? Actually, Ali, feeling No. ko May feeling ingredients mo. na I sagulilang don't think so kantunan kasi Kenny. mag-steer kang makanyan eh. Ali, ang Ay, ang malagong gawan. Ay, malagong Doon gawan. yung masayang Ay, gawan. hindi mo. Challenging Ano niyang yan? gawan. But guys, Challenging niyang gawan. Potang gewa, Sige. may kaya rin may gewa magiging kang dragona. Sige, next. Nika pa. Yan. pero may nakit kong life hack yan. Yung gawa na, kebit na king boti, tsaka ni pengulong. May giyong foam. Pengasog nene. Kanyan ba ito? Kamu bartender Kaya nga, stuff. Okay, nene. Oh, okay. Okay, Yes. not bad. Nung wala kang Bitter. egg bitter na. Hala, So, naniyay itang chocolate. yes. Naniyay itang chocolate on top of it. Aliyan chocolate. Apititang kape. Kape ito. Chocolate or ating Separado mong sprinkles, man yan. Pero iningewa ko, Kebit na king metong milk. iningewa ko Milo yun. Milo version yun. Kasi, Kasi- Kasi itang kape, bistang malsa. Minalsa itang kape. Itang Milo, pirait ke. Kaya. Sobra Kulang yung madanom niya mayumo, siguro. bro. Maranom niya siguro eh. Wow. Yung pirait ke pa ini, dini ng kepang nalagay ako, Nestle cream. Dini ng kepang Nestle cream, bata mo. Nestle cream ka pang pangkapin. Bata magkaya talaga. Ano yung wari po pronounce ito? Nestle. Nestle! Apo na pang apo ko sinabi na Nestle yun. Kaya kung maniwala kaya kayo. Katuwita. Bala mo nandin mag-supplieran ko. Diramdaman ko rin ang tao. Kumana ka Nestle cream? Nestle cream, na ano pa mo? Birong gagawa ng dalgona ko. Ali, ang po nung... O, hindi na ni Pringles. Pringle. Pwede, Buset. pringle. Ali, ang po nung isipan mong Aquame Chem first try, alime. Siguro So, ating mapilang there's an swerte effort. na. Ating mapilang swerte. Pero nung ala ang Swerte yung background. magaling. Anong Magaling mabilis mo. yun? Wow. Batman Rock. Pero nung ala ang background Yung gawa ko naman, uling ala kong egg beater. And you have to follow yung proper ratio. Gawa ko may chem blender. Binlender na. Oh, Blender okay. niya. Naman So, yari wala yan mo instant coffee, sugar, kay ba hot water pa, kay ba kay blender, kay ba binlend niya. Oneng inconsistency na aliya foamy. Wala mo may kinya mong caramelly stuff. Sabi daw uling ka nung mapali. Kasi you have to follow certain ratios. Ay, Totoo ito. yan. Totoo ito. Scientist yan naman ni Nika eh. Balo na yan. Doon ako kasi masyadong naging fan successful na masyadong once mayumo nung yung sa drink. method. Nung stronger. Okay, nanag na ko kung misabi. Yaku, uling ako typing kape. Yan, Nesquik yung gawa ko. Akapit na ako na. May akapit na ako na. Pero dinalgo namin eh. Ali man. Nesquik na mo kabod. Ninesit ko niya mo. Ali, kasi ngayon ko pa tinry itang ngayon ko pa realize na for all of my life, for 30 years of my life, mali kaya palang titimpla yung Nesquik. Kasi Nesquik, expect mo, timpla mo niya abod na, hindi na niya mapaling dano, mapi na. Pero Ali, ako kasi mamasang instructions eh. Kaya palang instructions lang mo na. Yung sasamot pala yung Nesquik, gatas. Gatas pala dapat. Yes. Pala danom mag-survive yan. yan danom. Ali, ang balita. Ali, kasi minsan na tayo Milo eh. Why? Minsan na tayo Milo, dagultang Milo eh. Tatakman tayo Nesquik, patse para lade, di ba pa mong Jew, ang po idara mo Susan. Ay ba't kay San Diego? Shout out. Patse para lade. Wala na, next. Wala na. Alexa mo na family.
May gisa na, Nenix. Sorry, dundam niya pala. Nambisa Alim ako yaman. mag-deliver kami around Angeles City. Uy, kayay. Kaya ako Nice one. mag-deliver, akit ko Nice pa. one. Uy, to? May pag-plug yan pa. Then wala niya pa nanyalagyo yan. Coffee shop dairy ko yung Young Tea House. Ano pa mo balo? Deliver mo. Young Tea House Panda. Kibalo, bakit? At hindi, send ko kaya kayo yung guys. Sure ka mag-deliver kang man yan. Menu and contact info. Alili, Kung nanong lang search mag-message ka rin, laya ako Nanong mag-deliver. i-search the Facebook, bantagi din yan. Hindi nga, balong Mika. Panda Young Tea House. Okay. O ito. Ali joke. At Young Tea. Mali yan. Comment ko na. Type mo Nemo. Hege, balo. Buset. Actually, nung papalo yung ko Instagram, in-story ko lang, ren details. Nung papalo yung ko Instagram, follow me, and then you'll see. Batak plug na. Batak Yung plug ni kilala, may Lapatino. Instagram na. Wow. May mag-plug ni Lapatino. Okay. Congrats. Moving on, please. Okay, moving on. Pero king kape, pamagkape, AIDS. Okay. Makananuing labanan ken. Makanan mo sabing ing kape manyaman niya. Yan. Aha. Yan. Start Yung with the masakit yung basic. putang yan. Masabing kape. Nanula rin factors. Aluwa-aluwan case yan ah. Sagli. Kaya yung kape. Okay. Marakalya kasi pwedeng factors na manaliwaya lasa yung kape. So, kaya katamo kasi patsi sinabi ng kape, usually mapait. Apiting mo muna tamong isip. Uling misane tamo kitang instant coffee na di ba po tang kibit make yung danum. Sagli mag-black kitang danum. Na potang takman tayo, mapait ito. Okay, so kaya kasing instant coffee na gagamitan tamo itang bala mo granules yung powder niya. Ay nito, may process niyang brewed coffee ito. So bayo yung maging makanito, may gineng liquid form. Kaya ba't maging yung powder? So i-dehydrate ito. Okay. So menalbiya kayong kaya tang Breaking Bad. Tang gagawa lang mo bala makanito. Maging niya pang liquid kaya ba't durugan din. Maging niya powder. I see. Okay. So technically, apintay tang inuman tamo, babalik tayo mo itang danum ne, babalik kitang granules, kitang powder. Itong formulation na Most of the time, most of the time, itang flavor na mapait, yan namang mariretain ka rin. Alalasan tamo. Kaya, swapin din na typical 3-in-1. Anya maragul yung difference na nung Ali 3-in-1. manibatik yung brewed coffee. Ang black coffee. Ang brewed. Kaya mo granules. Instant. Itang coffee mo. Instant coffee. Nani mas masikan na kape? Itang brewed na. Itang brewed kasi mas kompleto yung itang itang oils na itang coffee. Potang i-brew niya kasi. So, nung maging yung itang granules, balamutin na may wala ka rin eh. Uling kaya niya mo residue niya mo. So, nung kailangan mo yung pampagising talaga, kaya tanakang brood na mas efficient yun. Numbaga, mas efficient, mas tipid yun. Di kape, madagul yung mas effect marakal na. yield. Yield. Tano mong siningot me? Kaya balo ka pang pangan, sorry. Really. Tano mong siningot me? Nung siningot niya Nung siningot me, aliwaya rin ito. Aliwayang yield ito. Aliway level. Question, Celine. Tingnan question. Kaya 3-in-1. Sa parado mo lang ring granules. Ba, hati lang ginawagin. Palagi ka ba ng quarantine na? Posible? Wala na lang. Posible? Palagi ko, nung 3 months yung quarantine, nag-iutang gawan. Malyari yan. Wala mga malyari yan. Challenge na kayo. Yung challenge na kayo magkay sa paradong
Awa-awa. Live YouTube channel. Ito may Isa gawan. kasi din. Diba live yan eh. Pag-live ka Gawan ko, bisa ka. Oh. Ay, Nick, dali. Ali, umpisa mo na yan eh. Kabalik may after 15 episodes siguro at suka pa yun. Akapit na niya pa. Okay. So, Yaku, personally, let's talk about our personal preferences when it comes to coffee. Yaku balo nung coffee person ko, pero Yaku buri kayong coffee ko black. Okay, Coffee but ko. Naniya. Keps na niya. coffee ko black. Ali, Coffee ikaw, ko Coffee black, hindi mo ko, Keps. Anyway, go. Ali, buri ko mo black. Okay, but para ako Yaku kasi go-to coffee ko nung pachecho kami Black and opisina. bitter ka o black and sweet? Black and bitter. As in, Black and bitter. As in, alang sugar, alang alang cream. Inggawan ko kasi, abak bayo ko mulungob opisina, makabus ni Nathan Macdo. So, sali na ako large. Okay, but, ay ni pro tip yun guys. Dakalemi ka balo kanini. Pache, sinali ka large coffee, free refill yata one time kang Macdo. Yes. So, inggawan ko kanta. Actually, Ali, one time mo. Keng one time mo. Nung Anli Ito? siguro nung at sa US. Kasi ito ako nga klase ko, 2 beses make pa-refill. Oh. Why siya? 2 beses make Mga pa-refill. So, wala Pata akong makapalyalo pa. Abusado. Siguro pin. Wow. Uy, Joe. Ali. One Joe, time yan. makapalano lupa. Ba. Ay, Pero I itapin, think magbalik ko lunchtime para for my second cup. Usually I have 2 cups of coffee. Pero patsemi pa sobra na akong kape after 3 p.m. Ala na. Ay anak may patutod kanita. Nyaya ko rin mig-opt for coffee tonight. Uling anak may patutod. So, Igay, guys. nakapilan kang kape kay Kaya ako nung King Macdo, coffee float. 2-3. 3 ma. 2-3 ba? Pero ako Ikaw. once Once muna. a day. Pili ko magpalit Hindi sa ako day. type na ng coffee Inuman mo, Nano 3-in-1, black coffee. Anything. Pero, limahan yan. Ang pagkatibayan nga, itang mocha. Ang bala mong Milo yung kape. Malunitan Mo mo. ka, usually. O, ngayon kayo mo kaya. Baya ba, yung tamalwat na ito. Maluwat. Parin mo. Mapangalan Kaya ako niya yung mo instant ping coffee news. burikitang kain. Nestle Sky Blue. Hey. Basta creamy na coffee. Okay ka. O, mamasa ko pang comments na. Kape Ibat Benguet, the best. Kanang Enrico Munoz. True. Feeling ko any coffee naman na making bagyo man. Asa kay AIDS, asa Kuha ko na nga memorize lagi ito. coffee Yes, connoisseur. Asa coffee connoisseur. Nanong sabi mo king kape king Starbucks, yan? Kape kang Starbucks. Wow. Depende nung ninong barista. Ba? Talaga? Dapat- Depende Tama nung yan. ninong barista. Mga niyan? Kasi, Ganun yang... depende nung depende? halo na yung barista. Ang papagawa mo. Minsan hit. Sige, Bugs. Bugi ba ita? Guys, king kain. Next, agli. Next, wait, sorry. Next, agli na. Agli, next na. Akmul me pa yan. Sige, Bugs. Sige. Ako niabot. Kasi okay. minsan naliwaya temperature itang agyunan ng metal machine. Temperature, okay. Aliwa. Okay, ating mangutang na. Ating Dapat pala. mangutang. Black sad rin naman da. Ating Wala ako mangutang. naramdaman din po. Ating kaladong mangutang. Kukutang na nung kami mo makaramdam kaya. Nung ideng machine dagang Starbucks, uling ning kay alwalwala. Atin lang epekto rin ni kitang kapeda. AIDS. Atin, dita ka epekto. Pero may masyadong pansin tanong alina ka man makanita Kaya ka ka black belter sensitive. Nangyay ka black belter kaya ang kape. May masyadong pansin nita. Oh, okay. Ang sensitive mo talaga ilang makapansin ka nita.
Nandito po. Very small. Bala mo itang sensitivity itang I smell the berries that were planted in the field where these coffee grounds were. Wow. Actually, totoo Coffee ito. analyst. I can sense the Actually, cow totoo passing ito. by. During I can the- sense the Ford F-150 that was passing by and the smoke from its radiator The essence blessing of the coffee the with diesel. its I can taste the diesel. Manting. Actually, Ali, pero kayang wine, katotoong makanta, bagya Ali? ka rin. Ating totoong bagya ka rin. Seryoso. Ating katotoong bagya ka rin. Mga Ito na yung data ka science to. Kasi yung kape, ng mismong coffee plant niya. Ating yung nature na absorb na itang yung surroundings na. So, itang type na nitang gabon ay absorb na itang flavor na nita may pupunta kitang kayang fruits. So, halimbawa mo, itang coffee plant, may tanam niya kayang lele dari ang citrus plants. Siyempre, kain na nita. Detang nanta prutas na nita. Putang menak bagla kay ba't may bulok lagi itang gabon. I absorb na rin itang coffee plant ito. So, tingin, makantala ka, absorbent lasa ka rin. Okay. So, magdepende pa kitang environment. Andiyan same lang strain na ning strain. Makanyan mo rin yung wine Makanyan mo rin yung wine kasi patse mag-wine tasting ka, sabihin na kaya ka, with this particular wine, you'll get hints of apple and banana or something. Basta dyan na nung fruit sa kasiping na nita kitang vineyard. Wow. And minsan, sa Sariada ito, along with the grapes, kitang vineyard, magplant lang alo ang fruits. Baka itang notes. Signature yan mo, ne? Signature na nitang hints of kanal, makanyan. Hints of. Yan ang atin mo, bisa magmayabang. Signature. Babaw kaya po itang imbornal ng pampang kining. Holy. Ali, pero ito, ano mo, magkape kayo nita ka, mo kayo bisa magmayabang kaya na. Sabi mo, I can smell hints of chestnut and I can sense the early morning bicycle and magtatahuin pag magpapantasan. Apoy dara mong baby nga magdalang kayo. The drunk guy's pissing is so powerful. Anyway, ika-AIDS at tikman mo na itang dalgona nga manwanda. Actually, bayo ya pa may uso. Right. At try ko niya balong apin. Lawin nyo na. Balong makantaya pala yung house kanito. Ay pin yung king mami. Paman uso. Before it was cool, dadalgona na. Wow, I did it before it was cool. Tingali mo, maglagay lang liquor cream kay coffee. Ne. Hindi na din twist. Adventurous lang. Kay Baileys. I think normal kasi even ka rin chocolate Chocolate drink. Sometimes natin mag-add. Ano pong ka rin chocolate bars mo? Ano pong... Balita ko kasi, anya ako tamang AIDS. Balita ko, ako naman yaman. King Dalgona Coffee? King Dalgona Coffee. Balita ko, kitang YouTuber may itong. Itang shinare ko. Pwede? Wah. Ay, ko kaya itang balita. Nino, makakaulit kitang... Idol mo yung kasita, James Hoffman. Legit yung gayitan Legit yung gayitan. Legit ita. Kasi itang pang-explain na science eh. Legit ita. Kahit na kasing house kaya metong yung karetang minunang maging world barista champion. Okay. James Hoffman. So, anyang pinost nito maragulyang nanta isa sabihan karela ito. Anong burim sabihin? Maragulyang pisa sabihin. Anyang pinost na. Nanya lagyo na bata akit deren kaya katama nalbe. Sabihin tayo karela. James Hoffman. James Hoffman. Yan.
So, James Hoffman po may palulang video about Dalgona coffee. And then, kaya rin kaya sabi na, but is it good, Katikman na. No, it's not. No, it's not. It's not delicious. Happy din nga tandaan ako. It's not delicious. Delicious. Well, it's just sweet, ng mga yan. Yeah. Ika-hatsit ang tinimpla mo na ang lasa na. Uling ako buring mayumo ne. So mas bala mo ing ratio na ning instant coffee versus sugar. Bala mo medyo mas mata sing instant coffee uling. Bala mo inap kem bagya. Nung 1:1 niya gawa keng siguro 2:1 half. Bala mo makanta. So inap Ito kem na ang bagya. lasa na. Lasa yung coffee ko brown. Aliya, it's bala mo mayumo yang mapait. Basta. It's okay. Or I can sense the disappointment from Telebastagan. Essence of disappointment and the Yes. punch of the vegan burger. Ay, Sir Paulo is watching. Nang atin nang atin kanu. Ayan, Paulo, Dalgona coffee na ini, ginawa yaking kusina na higit ke. Wow. Minorning sweet pa ne. Awa. Ginanyan Okay. Ginanyan. Totoo mo itang mga niyan mo, Pao. Buri mi nga balo. Ano ba rin nasabihan nini na? Pata all this time pala kaya ni. Take it away. Wow. Throw it in the window. Throw it out of the window. Wala naman tayo pa. Sagli, mamasaw pa ako. Kasi yung mag-Starbucks Sagli, niya mamasaw kayo pa Kimberton. ako. Itang pisa Okay. benta mo ng dinewari ring coffee sa samutan tamong aliwang Wow. Sinabi na Francis Manalili, ang po kanuing juice sa samutan tamong gin. Alam mo. Ito mo. Aliwait. Puri mi Gusto na mag-alak yan. Ano yung topic siya na? ka Ano rin yung punch. topic? Punch kanta. Pansi. Kay, cocktail. Cocktail. Wow. Going Nino pa may katikman kitang Dalgona, Kenny? Silid Iya ako mo muna. itang Milo mo talagang gawa ko eh. So, Kaya ako Ikaw yung din Dalgona friend ito. ko. Yes, we know. Nano next? We know you're different. Kuya, buro kaya ka Milo, wari. Wow. Milo yung gawa mo. Kaya ako kasi ating kung gagawa na, panay akong inumin warm milk, kay bataluan keng. Ating ko kasing kay Kenny, Cadbury naman. Cadbury ang powdered chocolate. So, feeling ko magka-same inik na rin. taste ang kaya katao. Wow. At saka may i-freezer. So, manyaman Mabilis. na. Wow. Ika, Bruns, kumusta? Supposedly, takpan mo ito din Ali, ang share ko mong yan itang tinray king gawan Actually, chuketa Eya payari. Kasi bisang malsta. Eya makanta kaising gawan kasi burimeng malsta na maging yung explanation ng James, ketang ilben ko, dapat bala mo mirang niya bayo may luto. Ing mirang bayo may luto balo kay tsura. Kasi gagawa ni ako. Malaut ka rin itang kanabalan. 30 minutes ko na yatang bibit. Lupa yung merang lege kan Lupa ya pang kay. Bala may balangingi ko mo kay ba't Try pinulo kaya ka rin? gawan. Ikayo guys, irerang manal beta mo ngayon nung Kailangan ng tikman dakal nyo mayo mo. Ito, may iba ni Paulo. Manyaman Nasabi niya. Oneng manyaman coffee ko brown. Eya worth it. King Itang effort. pagal. Itang pagal, ne. Ang pagal. Itang Pang Instagram niya mo. Feeling ko ita ing factor niya may Yes, boom niya. Sini kaya. Uling neng ka picturesque. Nang kasanting itang divide na nitang milk ampo itang brown na dalgona. Ay, may itang texture na. Balam neng ka-smooth. Balam Tamboyan sine. Creamy. pwede ka mag-dive. Frothy. Boyancy. Frothy. So, Frothy. bala mo, uling dakala mo oras din tao ngayon Uling dakala mo oras din tao ngayon They have the luxury of time to create this. Oo. Or separating Ting aliwa trio. din kay. Or gawan ta Separate niya yung tray. kabitan niya kembo. Ting aliwa. Mm. Yung tala pa ka rin to kadordam, mamili na larata pa ka sa likod ng mga santing of glass. Dahil Wow. picturean.
Totoo yan, Solid. totoo yan. Ana ng wine glass, ana ng tall glass na ating Kimberling channeling kang lalam tang maanta. Sabi Dapin, Time to sign na rin at sukan po kadruyo. baling yung manyaman, Ang masanting pambisita. yata itsura. Because that's the selling factor. Yeah. Oini, Selling factor, so- yes. Totoo ito. Ngeni, since we have more time on our hands, maybe let's create a consensus sa Dimdamtana kang Paulo, Dimdamtana kang AIDS, Dimdamtana kang John Hoffman. Na yaman-yaman. Ang po'y Yaman, Paula, yaman. tiyan may itong pang addition. sabi Ken. na? Foreign friends ko sabi naman yaman niya. Agli, Paulo, kumbaga kano kayong babae, malaguya, ing dalgona coffee. Kunya ito, masura yaw gali. Ay, grabe! Wah, malaguya uning si Maron niya. Okay. Wah. Okay. So, medyo tikman... Peg kasakitan mo kaya liya worth it. Wow, bala mga tayo. Mapagali. Kabud kami pagal. Pintala may pa mo kaya palit mga nyan. Peg kasakitan niya kay may basket Totoo. ko. Okay, so instead of dalgona coffee, AIDS, since ika yung expert kening kay, nano namong recommend mong easy recipes for our viewers, malyari daw subukan. Yan. Yung kape. Lagay may adobo, mga yan. Coffee ko brown. Nung itang kahit ang ating malagwayang Irish coffee. Irish coffee. Shout out kang Irish Irish, coffee. man, Albea. Ang kape mo pala. Yung kape mo pala yung magaling. Yung Irish coffee niya, ito kailangan natin kayong, kahit siyempre, liquor kayong bali. Usually itang Baileys. Medyo pala, tinyan tama na eh. Wah. Tinyan dito tama ito. Wah. So, Pangbayo itang matutod na. regular mong brewed coffee, imbes na gamitan mong creamer sa itang creamer kayong bali, gamitan mo itang Baileys. Tugtog may rin itang Irish cream. Ot mo itang But Baileys pwede na pang- anong special lasa na nitang Baileys? Tinyan tama eh. Creamy, Lalasin Creamy yan, 250. Lalasin 250. Medyo Mag-blend malambag yan. Kasi Wow. 250. Blend yan itang kape. 48 ang 250. So, metong. Ing masakit mo rin AIDS ngayon eh. Makalikor ban. Makalikor ba? Nung wala Tamo, lang makanta. Tamupin. Nung wala lang kaya. Kanyapin After. yung dalgona masyado yung sinikat tuling. Hanggang iya ka nung walbali. Akit mo rin itong Atuna na rin ang ingredients. Yes. Yes, Nix. Kuya Alam ko, Aids, may baka pa- buri mong i-share na mga nanong gagawan Java chip. Java chip. Bakit? Bakit iya? Iwanin Bakit? basta Iwanin Starbucks. Bago pra JBL eh. Alam mo yung JBL, Hospitalita. Wow. Hospital nito. JBL, Coffee Bean Lip. Aliwa ita. Aliya, Jose Bean Lip. Amo, sir ko mo. Sa Starbucks convert. Ganyan. Nix, makalikor ba nang inom mo? Starbucks birthday. Makalikor ba nang inom mo? Nga? Ali, kaya, minom yung Youngstown Sardines. Yung sabi. Ano nga tinira Kaya pabula niya naman ni Mama lang, Youngstown. balong na. Good question, but no. Thank But you. no. Next. Ikayo guys, ati kayo kutang about coffee. Ako, ati ko pa metong kutang. Kasi, Yes. what sige. if I wanted to start drinking brewed? Kasi, sapin, mas maka-appreciate na ako ngayon kitang black coffee. Pero may papasawa na ako kay instant. Kaya ba't minsan yung instant, kaya ko anti mo, anya minsan sinali ko kitang Nescafe Gold, na kamal, na ako eh. So, sige, subukan. Gold Kaya yan eh, par. Gold yan. Gold yan. Iwari ko Kaya ba't na. di pa libreng Gold ka baso? naman. Di pa libreng baso? Mario Sep. Kaya ba't aliwaman ako? Sangkap. Itang double wala baso. Kaya ba't aliwaman niya ako mamayad? So, kinwagi. Kaya ba't, So, okay yan to. okay, yan ta. Tinimpla kayo makanyan. So, as usual, kaya mo, hot water mo, tikman kayo makanyan, chalky, ampong matsuraya pait ating yang maslam. Ngayon binasa kay citrus siya pala makanyan. Kaya type, pero malya. So,
pemyege. In palang masanting kanunggawan, bayo me pala timpla kayang mapaling danom. Mix me pa with cold water ne. Banta matay itang acidity na. Banta yung makain ka ng Malyari mapahit. mo rin. Wow, cold water me pa yung okay. Okay, but Malyari mo rin. karin but i-mix me with hot water. O na yung alapa mo rin. So ngayon, I want to transition into brewed coffee na. What's the easiest way for me nung ala akong coffee maker? Usually gagawan na rin tao is to do it by filter niya. Nung atin kang strainer bali. O ano atin ka strainer bali. Bali tampot ang gagawa kayong pansit canton. Oo, bayo me. Potang patiktikan mo na yan. Potang patiktikan mo. Itang strainer, malyari mo yung gamitin to. Nung atin kang coffee beans kayang bali, potang i-ground me. Yan mo pa ka-ground na very fine nung mga ragula. Malyari mo yung strain to. So, kabit may kitang strainer itang coffee grounds. Kaya ba't bulusan namin mong mapaling danom. Itang bayong bukal na danom. So, pwede na itang askay substitute ko wala ka talagang coffee maker. Pero tilang gagamitan yan itang coffee press ne? Aeropress. So, it's either Aeropress ito or itang French press. Dito, malagwala mong saluan kasi kaya bench press? Ali. Aluay ta, Kebs. Aluay ta. wrestling mo. Ay, ito ya. Sinitsit niya pa mo, Mag-home workout yata Kebs. Gym person na hampalan Buset. Kalia press, ang bongay. Ilang gagawa na kanya. Ali ko mampin Ali ko man. Kay, ma-workout lang gamat ko. Kanini. Medyas coffee kanuha ng Philip Banyes, retang pamaralada, but states. Medyas coffee. Medyas coffee? Malyari mo rin ito. Yung gamitan na strainer, medyas. Okay. Seryoso ito na. Seryoso ito. Gamit o... Nung adventurous ka, malyari itong gamit. After mo mag-bench. Wow. Atin yung flavor. Extra flavor. Extra odors. Wow. Bubulis ito. I can smell the residue of the pang-market. Ay, pinaka yung barista How strong do you like it? How strong do you like it? Last week or last month? Straight duty or with break? 24 hours duty yan. 7 days straight. Ikaw guys, na anong type yung coffee? Kasi ako, kiyang cloud staff kanita kasi pamiyada talaga itang, hindi na daming coffee supply mi 3-in-1. So yung kana ako, uli ko, biyak ko rin mga kumain. Kasi ngayon balita ko yung 3-in-1, it's not the healthiest variant of coffee to drink. Yung 3-in-1. Speaking of healthy, masat yung topic yan. Is coffee healthy, AIDS? Is coffee 100% healthy? Kasi kahit antioxidant yung coffee. So, pero siyempre, hindi yung tao. Pero drink moderately pa rin. Kasi never too much. Minsan, actually, alimo rin Number mo sa belly mo rin. Bala mo mitya mo itang sobra kayang kape. Ala pa naman so far recorded in history na may hospital yaw uling sobra ya kape. Sorry. Makanano Sir AIDS nung ring mag-acidad. Acidic lang. Meto nga karang kayan, meto nga karang bit kang kape yan. Itang pwede magkape, kasi acidic ka. Paningin naman yan. Wow. Kasi makanining malaliyari ka rin na niya sasakit lahat siyang detang di ba pa tamo ang pori kung tamo. Bapang boy, ang boy darang baby na. Kasi po tang gagawa lang kape kanita makanya ning gawan daw kung tilang balo di pa nang anak. May tanta Korea. Wow. Kettle. Tanta Korea. Ang ating cartoons kanita tamanta. Gaya. Time machine na. Space warp. So, kaniting gagawan da. Time quest. Kaping grounds na ning kape, palugde kaya tang takuri,
di nandiyan danom, kay ba't pabukalde? Pabukalde mismo itang kape. Keng So, kilog kitang na process, nitang... Takuri. Ang takuri. So, yung process na nita, marirelease, pati tang ganaganang acids keng kilog na nitang beans. Kasi yung beans naman, yung coffee beans, kahit apin titang butol na ning coffee fruit. So, itang acid na nita, may extra cooling kitang pepabukalde. Kay ba't, inggawan da pari ingkong tamo, siyempre magtipid lang yan. Kay ba't dang inom itang kape, ibalik de kitang takuri, ba't pabukal da niya naman pa si bayo. Palidan na naman. Okay. Kewa din siya, Mga 1 week din gagamitan. Mga 1 week din gagamitan. So, may silab nitang kape kitang kilog. Pero hindi tayo mag-produce acid ganito. Kanya mag-acid lari bapa tamo kanito. Bapang pondaran eh. Pero nung anti mo may 3-in-1 compound juice, alam mo makain kahitan eh. Kasi sasabihin din pa niya kako ito eh. Yaku, gawang ko, anti mo. Mag-acid po. Matsura ka rin itang sugar. Okay. Pero itang kape, ali. True. Okay. May comment, kapeng abyas. Kasi may kong kape, sakit ko dungos matik. Kailangan pala, we. Alam ko may dungos mo. Wala, hindi ko kasi Dungos yung problema mo. So, minsan kasi magpasaway ka, bista ka magkape, makain. Pero if you want lighter version na ng coffee, pwede mo i-try na i-cold brew. Nanong brew sabihan ng cold brew? Kayan. Kitnan nyo ko na. Nung kitnan nyo ko, alinan niya. Sige. Ali. Sige ka pa. Sorry. Pero sabi natin, everything is good but in moderation. Diba? Pero yapi ka ng cold brew? Inggawan mo pa siya cold brew, itangkiya kang coffee beans, kabit may kang usually jar na pwede mong i-seal. Usually retang garapon, garapon malyari nito ya. Kabit may ka rin tang kape, kay ba't di namin tap water. So, tang ordinaryong danom, kay ba't paborin may magstay for 24 hours. Room temperature na? Room temperature. Wow. So, mag-extract yung dili na for 24 hours. Kay ba't strain may kanita itang liquidate, iting gawan mong kape. So, mapali niya room temperature yan. Pekto na kasi nita, since may sa subject yung high temperature tang kape, ali mag-extract masyadong acids. So, palwal na mo itang oils na nitang kape. Anya ita, potang magkape ka, kailangan 24 hours, balo mo na nabisa ang kape na. Usually, maragul yung batch yung gawan doon. Stock mo na yan. Maragul ang garapon. Pwede may kasing kabit yung refta for more than 1 week eh. Okay. Ito pala, pwede naman. Black sa, kailangan i-foresee mo na. Balang habak sa shot mo niya yung mukha. Nakamo na eh. Wow. Shot mo niya. Okay. Mantaya pala ito. Not bad. Ito. Mamasa akong comment. Yan. Anang Kong Ray J, our top fan. Paano yan, Ana? Ako makarelate kayong pisabihan. Ako miminom kape. Ito, salamat may ngarakap ka rin tegalugan ngayon. Si Map niya ko yan. May ako Kong Ray. Nung ali may nga pesos na rin tayo. Betam. Tegalugan police. Nino pa? Odyssey David, instant coffee plus breakfast tea plus full cream milk. Manyaman niya rin. Uy, pwede kang subukan tayo. Wala mo. Hindi natin dapat sabihan. Kape abias. Yan. Paniganda naman ka rin. Bapa ko yan. Makanan yan. Basically, abias yung ginamit da. Silaban mitang abias. Tulukan din talaga. Kaya ba't mga bitang abias? Okay. Kalupan itang minta kataking kai. Santa Rita. Mga niyan. Gagawin dito. Ali, biringite. Ali, pero feeling ko, kalupan ito, manta mo rin gagawin. So, italalasa yung mapait, pero alayang effect na ng caffeine kasi wala namang caffeine. So ano ko aram yung gising ba kitang pait na. It's all in the mind. Yan eh. Placebo yan eh. Bala mo decaf yan, decaf. Yung barista mo, yung utak mo na. Okay. Ating kung putang kang Sir AIDS. Yung kain naman ini. Magbalik ta mo kitang health
Since Okay, sige. marakal mangot ang or Wa, marakal tipi mangot sasabi ang ng sakto itang acidic sana pakibatan mi kutang mo gen mo. wow. Ita. Ampo itang mag-palpitate lang ano. Patse Palpitate. Mhm. Alpitic. Kasi itong palpitate, depende kaya ang katawanan ng tao. Kasi naturally, yung epekto na ng caffeine kaya ang katawan is maging yang mas active. Wow. Yung kaya mo, yung kumbaga karang biological energy process. drinks mo nangyari ninyo. Wow. Like mag-palpitate. So, kaya biya ka rin itang mas bilis ya talaga yung kaya mo. Yung kaya kang Heart rate. puso, ang heart rate mo, mas bilis ya talaga. So, although, there's no such thing naman na sumobra yan na miras kitang may atake ka o something. Wala pa namang makanta so far. Unless minom kami atong tangking kape in one city. Ang OA na na, itang OA Which na is na. impossible. Wow. Okay. At kung kaluguran niya, ing panikwanan na talaga itang magpalpitate niya, sabihan na. Kasi kano, makapag-obrang masales nung ako ay itang high ito. Burina, Kasi pag batsem, nagpalpitate ka, manimawas ka eh. Tsaka makapag-function, wala mo, habit na itang he will reach that certain point. Baka ta makapag-function niya, baka ta makapag-obray. Wala mo, drug na yapin kaya. It's a drug, basically. Antunan na na. Actually, ito. Actually, ito, yung caffeine is technically, bala mo kaya, performance-enhancing drug yun. Ito mo pin, legal yun. Aliya pa may illegal kaya katamo. Wala mo cocaine. Wow. Iburina. Burina itang bitis na itang kakanya niya itang... Pero wapin tutupin ito. Wapin. Kasi ako magkape huling itapin panikwan ng kaitang not only the taste but the itang gagawa na kayang utak mo. Pala mo nicotine niya pero How about energy drinks? What's your opinion about those? Kasi they're also caffeinated eh. Yung energy drinks naman, it's either caffeine nito o sugar yun eh. At saka rin. So, more on caffeine na siguro than sugar. Ako ken kumeging addict Red Bull. Sobrang addict ko Red Bull ang college. Red Bull ne? Ako yak patin right. Hangga ako mong kaya, hangga ako mong extra juice. Extra juice. Wow, extra juice. The Cobra String kaming rengaliwa kasi energy drinks mas high in sugar level. Sugar, why tamo? Monster, sugar yan ta. Wow, sugar yan. Ika mo AIDS makapilang kang kape in a single day ko tang work day. Ang ako makaswero. Ako tayo makaswero ka. Ano? Usually kasi makaswero yung kape ako. Pero nung regular day, usually 1 cup of coffee, okay na pa rin kayang abak. Pero pampawastart mo na. Pampastart ya mo talaga. Tsaka more on tang lasa ng pantunan talaga. Not necessarily tang kai. Itang journey na nitang kape na yung pantunan mo na. Sabi mo pin mami lang kung butil kasi eh. Wow, malamba iya pin kaya makamit ko ang kape. Nakasingkalwat. So make 2 cups of coffee ko half day nito. Oo, half day ning kananan. Kailangan ko na mag-pilot kanita. Mapintak siya po. Wait. Anyway, it's been very educational but unfortunately, may panyaman ng kwentuhan tamo, ito may nga pa-out na isilin. Tingnan kailangan gawan. Kawan limbog yan eh. Happy anniversary ang silin. Happy anniversary. Wapin pala. Time na. It's time. Pero miras na ang alas 10. So, AIDS, anything else you'd like to talk about? Anything else you'd like to add? Or advice? Anything related. Isang maging coffee. Ito nung keng kape, pagpatuloy nyo lang yan. Kung bisa ko paminom kape, sige, shot yan mo. Pero kay on a serious note, parang since venue niya rin please support your health workers. Ngayon malaria yung padalang kape, nung yung padalang kape. Malagula sa
Pag sa bulyo ng Dalgona Coffee. Wapin, wa. Speaking Pero of AIDS, ito, ati kaming kilala. yes. Ati kaming kilalang Mm. mami lang libreng coffee karang frontliners. Uy, Ah, umupin. wow. Nice. Ikape Okay Lorenzo. Umupin, Angeles la. Wow. So, nung malyari miyang aqua siguro from Angeles, o kaya sopantanay mo bro, baka ta sopantala sige. rin Ali, JBL. relate tayo. Banta dala na relate JBL. Wa, makanta namin gawa tamo. Itay Wow, Kape kasi- Lorenzo, facebook.com/Kape Lorenzo. Right now, yung kailangan na rin kakatamong kay health workers, itang pang-boost moral. Kasi maka-exhaust wow. talaga yung obrada. Mm. Maliban Saka ketang... ano nga pansin yun, Mm-mm. napansin yun, Mm. most of karitang maging, kumbaga mahahawa na health workers din na maging severe rate ang karelang situation is because Kyle puyat la rin yung karelang work. Wow. So, ito yung Itong talagang acting. maka-exhaust po. Kanya, hopefully ito at makapamiyata mong kapasnon karela in one way or So, yan. another. Andiyan So, malati. you Andiyan can- kapag yung bagay, maragulang bagay yan. Maral tamo You po. can send them anything karang hospitals. Ali mo kayong JBL niya. Karang aliwata mong government hospital na punta lang tamo. You can donate anything karela maragulang sa kung nung magpadala kayo po JBL, we have a centralized donation. Kaya ka rin, pwede yung i-PM na mo kay ni Bruno, tapos makipag-coordinate na ako mo kakila. Ito. Wah. Sige. Nix, bala mo tika burisab yan. Wapin. Bala mo. Buring mo tayo. Bala tingang buring gulisak yan. Kape gulisak. Na ano. Wah, mga nano kaya may nga Lactose intolerant ko po may milk tea ko. So, Okay. Oy ta. Mga cellphone na ka man. Mati ka pa mag-relocate. Wapin. Oy ta. So, dakala salamat AIDS, dakala salamat yang oras mo, mi panyaman ni kaya mo kay bala mo. May minom na kami ring kape. Thank you very much po karang gara-gara may kiramdam ang pang Menal Beck aning episode 15 aning Vida Local Podcast. Just a reminder, this episode is brought to you by Wear Kapampangan, Red Upon T-shirts the Marquee, New Point, and Nepo Mall. And Robinson, Star Mill. So, ayan, solid na Bruno. So, dahil salamat kay ang Wear Kapampangan. If you want to watch more of our videos, you can go ahead and visit our Facebook page, facebook.com, /WidaLocal, and youtube.com/WidaLocal. Mga patakla na po, Bye-bye! Thank you very much. Bye-bye!